Sifikile lana yimina uNqobani noSimanga. Size ngodaba la Simanga. Beba khona ilokhuza laphana i100 u-half chicken uhamba ne-rice. Ngifakele i-barbecue kodwa kuthi ukuba abancane uzobona nawe ungawufaka uthi lemon uzobona. Isibabani Ikancane. uSimanga umfowethu ozalwa ubaba. Siyalingana untanga yethu. Sishiyana ngenyanga. Sike sayinqumuza le ndaba sathi ake sivele sizokubona ke sizwe ukuthi kwenze njani futhi uxabene nekhaya yini noma ngizana udonse sinkulumo mina. Cha akasitshele nje uba futhi kwenze njani nekhaya wathimba ukuze umsebenzi ngaba ngisho kunomsebenzi ukuvela nje. Mawuthi akusazwana bafu sazothi akusazwana. Okay akwesithi khona yedwa engazwananga naye. Lo yedwa sengavimba ukuthi ngihambe ngekhaya ke sila ngizala khona ebantwini abangaka aba56 ngenxa umuntu oyedwa. Nganginama reason okay bafose ngiphendula ke. Ngangine personal reason. Yes. Angazi noma imali yini eyaphakamisa abafowethu. Umveka lokho ngase ngabona ukuthi akusikhona ngoba into engayibona khona leligama ijolo ukukhulunywa umfowethu umdu mangisekhaya. Ethi kuyaphithindwana. Yabo lento ayisho bayiqinisile. Usiyacela kuncane yabo. Kodwa wena bese njengomuntu owabekwa njengenhloko yasekhaya ngisho ukuthi kukhulu ngizokhomba wena kakhulu yabo umunwe awukazi ungitshela ukuthi angeze ekhaya yazo kodwa izathu eziningi ezenza ukuthi ngingaye ekhaya mina zikuwena baba ngikhulile ngokweminyaka so ezinye izinto ngeke ngiyibone ngehlo lobudala akumnandi ukuthi njalo uma ekhaya uzobuya inhliziyo ihlubukile khona umuntu ozoxabana naye. Mina ngibuza ukuthi indaba manifike lapha elobujike esangweni ningangeni ekhaya ebe lapha ekhaya ukadlama kufanele ngene nibingelele bese lapha hayi ngeke angaze ngi-order savana mina ubano angaze nje ngayi-order usaphuza ngisukela angaze ngayi kufanele ngambisa sapa hayi angaze nga-order savana mina ifike kanjani wena la ngoba sajike esangweni lapha kwakho yaba sajikiswa isizathu sokuthi sathi sivakashele kwaba nezinkulumo ezaba khona sinanango baba sike sayikhuluma le ndaba ukuthi asihlambulukelane ukuze bafo sizoba right sibambisane njengamadoda ashiya ubaba lapha ekhaya sibe right yaba so leyo nto leyo lokho ihlele enhlizweni zethu ukuthi ubafo wasixosha lapha ezifu singabantu mhlawumbe abazomoshela or nezingane zakhe yabo sathi sagcina singabantu engazi ukuthi bama ngaphandle esangweni. uSimanga uyindoda unama green kodwa indlela enza ngayo ngathi akasiyindoda umuntu esifazana. Khulumela ukudla bafu ukudla kukhulunyela ukudla. Okay awukhulumela ukudla nawe mawukhulumela ukudla Simanga Simanga mawukhulumela ukudla ukudla uma ngivakashela kushuthi ngizothi mangiphakamisa isipuni uyangibalela uthi 1 nengane yakhe yangibalela ithi 2 ukuthi into ngoba kwakukhona nengane ukuthi zasuke za-entertainer nayo le kanjani ungitshela ingane ya-entertainer angekho engane nje wathini wathi asi baba engathi ukudla sekuyaphela manje obabe sukela ingane yami nquba uyayisuke yabona awunamanga okay bafulungile lona kodwa uqamba manga uyazi ngaze ngathola imali ngokushesha ngaze ngitshela la sasuka la ngaze ngathenga ngesizathu ukuthi ingane ikhulume kabi wayidefend ubaba ngayidefenda ngathi uqambele ngane amanga Nqobani yabona uqambele ngane amanga mhlambe le yampilo leyane babefuna ukungiphilisa yona mina iphutha lami kwaba ukuthi ngifuna ukuphuma kuyona leyo ukuthi mebefikile kufanele kulandwe izintombi kulandwe utshwala ngeke uzokwazi ukwenza lento phambi kwengane zami njengoba ngalanda ingane engazohlala nazo la angisakwazi ukwenza leyo nto noma ngithi ukuphila leyo mpilo leyo yabo so kufanele ngiphile impilo eqondile njengobaba Simanga ngena nje hayi bafuma ungalibona iphutha lakho asiyeke le ndaba makuthi alibona iphutha lakho yangcono usikhuluma ngamanje ukhuluma ngengane ungangilandele nje ukhulumele iphoshe le ikhipha uphosha kafoni ungayibona iphutha lakho iphelile bafu hawu izemani lengane izemani lengane
impilo yami njengoba ngaqala nje ngina 15 years ukuvela ku-TV yokunzima ngoba izinto esibhekana nazo endlini nabantu-ke bazokujaja ngendlela abakujaja ngakhona kodwa abanye abantu bazokukhulisa bekubonise so ayikho lula ngoba ayikho into okwazi ukuyenza la ukhona uthothi noma uyayikhululekela ubona abantu sebeyakushutha. Hayi ngangibekela amahlava awusathinti yini lokho awusathinti namhlanje mina noMavundla sidecide ukuthi sifonele u-anti siphume egcekeni samsohlangana naye New Hope sifuna ukumtshela ukuthi nakho siyacela behambile abakhwenyana ilokhu bahola nje bahamba amafoni ababambi abatholakala emafonini kuze kube imanje ababuyila kho ngisho oyedwa osibuzayo omama na wonke umuntu ohlala kaDlamuka. Sesinomsebenzi omushashaya sesiqashelwe wona-ke manje sesingama security guard Security. ngologada-ke manje Sajabula phela somndeni sigadiyo siqashiwe. asiholi nke Ahona. Phela uqala njani ongezona? ngologada asazi phela nathi senziwani awukazi ubalwe-ke ukuthi sophinde sibe onogada basho nti uzophinde ube unogada Lutho. siyagada silale endlini singakhiyile yithi onogada esigadayo Awu. Hayi. ubuwazi ukuthi amadodana akho awekho Abekho. ugcina nini ukwabona nje egcekeni Awu phela mina ngimhleze ihambele. Iyaluzela. ngisho ntamba manje nje usubuyile ugcine nini ukubabona Awu phela kufanele sizwe ngani phela nina banikazi babo. sesinalokho nje ukuthi kumele bazile ukuthi kwenzakalani ngoba ekugcineni kosuku bavele bathi abantu abasi Hambe kuthangi namhlanje abekho masibafonele efonini ingcinga ingeni mayeke yaringa ngebhadi kushuthi suke mhlawumbe ivule ngebhadi efonela lo asuke emfonela obalulekile ayibanja mayeke yaringa nje ayibanjwa Beqale behamba akubangabi khona ivumelwano phakathi kwenu. lokho kusho phela vele akucelwa kithi thina siyacela bona bayasho umuntu ugeza agqoke nje bese esho ethi ngisaya endaweni ethile uzothini ngoba phela ngalokho usunganikeziwe wena isikhathi sokuthi lapho uthi okay ungayi uthini azikho ivumelwano abayivumelana nathi basitshela. Kungiphatha kabuhlungu ukuthi khona abantu abasemshadweni abangakwazi ukuxoxa namakhosikazi abo uma behamba ukuthi hayi makasibanibani ngiyabuya ngisaya endaweni ethile kube nezivumelwano abavumelana zona. Akuhlelwa lapha umuntu yageza agqoke ngimbone sesonkile usuka amadoda sisukile njalo uyibuza uthi kiwaphi ngiyabuya ngisajika la eThekwini umuntu angasho nje athi ngiyabuya ngisajika la eThekwini uzothini Kubuhlungu njengoba nami ngumuntu wesifazane mangathiwa yenzeka kimi lento le engizwa ngabo ngoba anti bahambe babantu ababuyayo bathe sisahamba senendlela saya eThekwini niyaphi bangachaza bathi bayabuya ntambama sesiyafona amafoni awabanjwa ngoba uke-anti usiyacela ifoni kwangathi usemsindweni nje uyakwazi umuza umuntu phela uyakwazi ukuza umuntu uma esephuzile ngathi ngisakhuluma naye yavaleka ifoni ziyasha basemdansweni. Mina usiyacela ngaphambi kokuthi uhambe eThekwini ungitshelile ukuthi ufuna ukuhamba eyogembula ngoba imali anayo incane wathi abomali banzi ngabuya nane-1,000,000 lapha eThekwini vele kusiyacela mase ufuna ukuhamba imali nje into enemali nento afuna ukuyisho akayisweli uyakugoqa nje futhi ugoqeke shuthi bathatha isinqumo phela esi-wrong ngesikhathi esi-wrong futhi esipho anti esipho babengakulungela ukushada babengakulungela ukushada ngivumelana nawe anti lapha mhlawumbe bake basitshela mhlawumbe baphoqo bani ayikho nje leyo nto leyo nami ngishade ngisemncane kodwa ngiyabika uma ngifuna ukwenza into ubaba mmele futhi yena ushade kawu-2 nje so umdala uyena kumele etshela usiyacela ukuthi siyacela senze kanje bayayifanela nje ukuthi abatshelwa vele igate alivaliwe silinde bona kulindwe bona bazongena noma inini bengabuyi eminyango kuvaliwe kumele kuze kube u3 days ungavalwe eminyango nezingane sizigora thina makukhona bona ngo6 kuyavalwa eminyango mama lo sazophuma awuvali ngane eminyango
maye ngekho umuntu cha usabi wena uyisigora kusho ukuthi wasuka kini uzoba unogada wena uzogada indlu yakhe. Inzima ngifuna ukama manga ibuhlungu lento enisho ngoba nami ngumuntu wesifazane. Ngisazohamba ngemzini abantu ngeke ngivume nami kuyogada umuzi engekho umuntu engize ngaye. Akho ngisho umama usibuza ekseni ukuthi wengane zami ngilale kanjani bakupho bani kuze kube manje ke umama uke wasibuza kadlamu. La behlala nabegcikeni ngeke ngibaphathe labo bangahlala egcikeni. Umamkhulu Mashanga akaze besibuza ukuthi bakuphi. Mase sekunenkinga laba khona ngithi umuntu vele ethi ukhona umakoti wakhe. Phela njengoba nabo bewomama nje benibhekile. Ngenzeka ukuthi bathatha mhlawumbe bazothi ubabuweni naye wenza njalo ubekezelana. Ayisasebenzi lonto. Leyo nto ngisho abazoyenza mase wasiqukulikho amazo nezingane zenu siya emakhaya phela la sasisafe khona. Kodwa sibekezele lo mbekezelo anto ngicikayo. Noma uyilandile ekhaya kufanele udameni uyinisela bayinisela nini lezi imbali zabo bona. Imbali izokimila inyawo uyofuna amanzi ngemntaka ba. Wanathi nje sesishintshe ngathi yazokimila inyawo uyofuna amanzi phela sesizokwenza njalo. Sesilali ngenkani nje we-anti kushuthi. Njobe seThekwini vele ungathothi unamantombazane engeke nje ngize ngifihle ngithi hayi ngiyazi futhi naye mesenze idayari uzokweyisa mase sesenkinge la umantombazane asuke ngekho. Bese ebuya eThekwini nje bade ebuya eThekwini bese ngase naye imali yokubuya bonke bese befonela thina befuna lezi imali abayishiyela ekhaya. Hayi akwasambeni anti kasi siyabonga Nkosi sami nokukususa emsebenzini nje sesisheshe usixolele. Besifuna usizo lwakho. Ngithi ningikhiphile kade hayi izo lezi sijwayele. Izo. Hayi alright. Alright. Asambe.